Njengeqembu lengwevu zakithi thina njengabantu abahlabelayo sinomsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi siwenze. Sinomsebenzi omkhulu kakhulu ukwenza. Yikho-ke sibone kuqakathekile ukuthi khona sidinge lokhu esikubiza ngesilungu sithi ngumanager. Sibone kuqakathekile kakhulu ukuthi sidinge umanager. Umanager simtholile umuntu ongasimanejela umculo wethu. Uzomethula ngokukhuluma, kodwa-ke izombona kwamanye amavidiyo azavela lapho ekhulumisa abalandeli. Umanager wethu ojoyina ithimu yethu yengwevu zakithi ku-administration ngale ngubaba u-advocate uDumisani Nleya. Ubaba u-advocate uDumisani Nleya, abamaziyo senze abamaziyo abavela eNopemano Nthemba bayamazi u-advocate Dumisani Nleya. Umntwana waseNopemano laphayana, aphinde abe ngumne wethu. Nguye-ke ozosimanejela iqembu lethu le ingwevu zakithi kusukisela kulaneli idlala kade sizalikhipha manje, ezalikhipha ngo-April. Ngithanda ukuthi ngidlulise futhi lo mbiko ukuthi uDumisani Nleya asomuntu omusha kwezomculo. Ubephathisa kakhulu njalo futhi sisebenza i-album ethu yokuqala i-Family Meeting. Uphathise kakhulu, eletha ama-ideas, egqugquzela, efaka all the weight behind us. Yikho-ke sibone kuqakathekile ukuthi hayi ngcono angene abe asimanage, angene ku-administration laphana ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu ube lula. Thina siconcentrate ekuhlabeleni kuphela, kube ukuthi ezinye izinto lezi kube nguye uzibonayo, into ezinjengokuthi ama-shows, izinto ezinjenge-publicity, izinto ezinjengokudinga i-funding, into ezinjalo. Kube nguye ubonayo ukuthi iqembu indingeko zalo ziyatholakala. Yikho-ke uzalibingelela abalandeli kwamanye amavidiyo azapostwa lapha. Siyabonga.